FAN TV. Twongeye kubasuza kuri YouTube channel yacu, tugiye kubagezaho amakuru y'uko umunyamakuru ukorera Umubavu TV ubungubu yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste ufite televiziyo ikorera kuri murandasi Umubavu TV. RIB binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko Nsengimana yafashwe yahuruje abaturage abizeza kubaha buri muntu amafaranga 20,000. Ibyo 20,000 ni amafaranga y'u Rwanda, maze akabafata amajwi n'amashusho babeshya ko babonye inkunga y'ibiti. RIB kandi itangaza ko ibyatanzwe byavuye hanze y'igihugu hagamijwe gusabisha inkunga. Iti byatanzwe n'umuterankunga uba mu mahanga agamije gusabisha iyo nkunga mu nyungu ze bwite. Urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ibyo umunyamakuru yakoze bigize icyaha cy'uburiganya gihanwa n'amategeko mu Rwanda kandi binanyuranyije n'amabwiriza yo kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza rigikomeje. RIB ivuga ko itezihanganira umuntu uwo ari we wese ushaka gukoresha abaturage bagezweho n'ingaruka na gahunda ya guma mu rugo muri ibi bihe agamije inyungu ze bwite. Unyarukiye ku rukuta rwa Twitter ya RIB, Rwanda Investigation Bureau RIB, ravuga ati none kuwa 12 Mata 2020 hafashwe Nsengimana Theoneste ufite televiziyo ikorera kuri murandasi Online TV ariyo Umubavu TV. Yafashwe yahuje abaturage abizeza kubaha buri muntu amafaranga 20,000, maze akabafata amajwi n'amashusho babeshya ko babonye inkunga y'ibiti. Ibi yakoze bigize icyaha cy'uburiganya gihanwa n'amategeko mu Rwanda kandi binyuranyije n'amabwiriza yo kurwanya ikwirakwiza y'icyorezo cya COVID-19. Cekwa akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza rigikomeje. RIB kandi ntizihanganira uwo ari we wese ushaka gukoresha abaturage bigizweho ingaruka na gahunda ya guma mu rugo muri ibi bihe agamije inyungu ze bwite. Ngaho nguko rero nababwira ngo mukore subscribe ndetse na notification kugira ngo mujye mubona inkuru zacu ko tuzishyizeho. FAN TV.